toyluk olsun, toyluk olsun aka. Mesela sizler için daha ne olsa Kırgız'ın saltıdan ne kadar özgürlüğüne kapılıp varlar. Daha ne olsa çaktırsam ne yaptın? Çinsini sesini senin canından gitmeci Sırcıraktı ezmeci çaktırsam ne yaptın? Çinsini sesini aferin öptün aldın gel su gerek ben de yolmacı gittim seninle su gerek aferin ey yok gerek aldın gel su gerek ben de yolmacı gittim seninle su gerek Pesca sabia! Kolektif azamatsız. Bağladık aksuyum namana Baktım bu bağlar hoşerim Bağladık aksuyum namana Faydam, 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 faydam Faydam, 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 faydam Faydam, 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 faydam Faydam, 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 faydam Dikkat, Böktevi sanatına Özgürçü Oğuz sanatına Giyinki Çaralar açıyor. Rahmetli Sayın Darboğaz'a. Sayıyor, Böktevi'de. Hoşçu.
Alkış sarayamazlar Burada bile karmanla
Sen kapandı çurtucu Koyduğun taza sorşan Mahvet benim Jerokerim Özüm burada Ceşopşandı Mahvet benim Bayrakma kelisler olduklarına bağlısa bırakın. Kol çapkanlar var bolsun, toylar көп болсын ошол insanlar deyinde. Çetten. Bilişlerimiz kolektifte sırgayım деген ejikimiz var mı? Sırgay ejikimiz. Ana, o, çözümüz. Sırgay ejikimiz, ana, o. Olurçular var mı? Değil. Step, ne olacağını ötüktürüyoruz. Так, hikayemiz Aygerim. Ecemiz var mı? Aygerim degen ejikimiz. Kudalardan bulup. Aygerim ecelerinde soğuk. Paytonun çeçiniz açılıp çaçılıp bilip turamiz. Muzika ketdi. Barbalamız, ötümüz o. Tak, hikayemiz Barçınecimiz var mı? Barçıneci. Burayı жаштарға мынауларға үлгі қатарынан ыңыз жаздыр. Билеп, музыка ойыншы. Барбамыз, так. Әнеме төртінші жайымыз Сапаргүл деген ежекеміз бар ма? Сапаргүл ежеға ендес. Қара, Сапаргүл ежеміз бар ма? Ал, чыңыз, билеп чыңыз. Meyvanlar, mынау insanlar birinci атырабызда жақшы билеген айымдар болды. Бұларда мындай билегенін көрілуі, қандай билеген бағдайлуы шындығында жақшы бейчілер екен. Егерде билеті көрілген болсаңыздар, бір бол жағып қойыңыздаршы. Қалаушылар бар екен. Айымдар ешбір жерде, чтоб өздерін жаш балалар бар ғой, мысалы үшін көзін байлап қойсам мені көрбей тасын деген қиял болды. Сіздерде де ошондай қиял болсын. Geliniz, ecik mağa jardamlaşıp olsa, üçünü taqib çıkarız, tamam? Jürörünüz siz. Genger basıyorsunuz. Stop. Stop. Şurada alalım. Tak basınız. Geger basarınız. Alo. Görmeli. Tak stop. Şurada yapıyoruz. Size toydolem. Tak iyice geçiyoruz. Tak stop. Tak. İyi. Stop. Ayımlar, hazır muzika koyular. Жақшы билеңіздер, өзіңіздерді кеңірек сезіп билеңіздер. Ең жақшы билегенге кең үшін араныздардан таңдау аламыз. Музыка кетті. Арқаға 5 доллар. Oscar. Hey. Segel bir Gangnam Style. Gangnam Style.
билет достар. Biröňüzlerdi gözüňizlerdi açyp olturgyzyp goýdum. Jakşyrak bileňizler. O açma. Tak. Jakşyrak bileseňizler. Çırpayızlar. Keyifli muzika. Sevgili. Şimdi dostlar, 3 ay kaldığımızlar, tak birincimiz adaşıp gitti. Tak, ecege siz normal bilen, siz artaqta ketmez. Mağul Salivadan çıkan ecege jakşırak bilet sizge araganda. Sekirip bilen, хорошо? Men sizge tartmoqta, просто televizorda ko'rmoqchiman. Keyingi muzika ketdi. Açma. Ece ben sizge uşunça tarttım den. Biroq jigitlerimizge ne deysizler? Bir bolçağa qo'ysanızlar şans berin. Şans berin. Charchab qoldim, o'tiraveraylik. Хорошо. Siz uchun shtrafnoy jengildingiz. Так что xavf etmangiz. Bemalol ochamiz. Tamam, ochamiz. Так. Ece, o operator bo'ldingizmi? Operatorda. Oşol jigitke orasındağı toyup ötkönden diskni alıp görüңүz. Qanday bilegeninizdi. Eng mıқты biyçayım. Meyvana, kaldıra kol çalыңызlar. Toyuңuzdu kaldıra. Hazır belek var. Aldığınızda çay piyalar turarken, çay içken çay piyalarımızlar karamızlar. Oşol içken çay piyalarımızlardan tügünde 2 yaştım atı жазылған. Kimden çay piyalasının tügünde at çıkkan bolsa oşol insana belek. Karamızdan çay piyalarımızların tügünde Safarбек және Айзат деген at çıktılar. Karamızlar bu. Артында tügünde. Stop. Tamaşalaşıp koydum meymanlar. Aldı gene muzdaq çaylardı başka ilişlerine koyumuzlar. Isı çaylar içinizden etken aldır biz. Kayradan söz gelegine çakıramız. Biz bu жаққа Safarбек Mırza'nın kollektivi, birgeçleşkenleri. Jana şonda ile Zulqaragavuz'un birgeçlegen insanların çakıralı Tursunbek Trans, jana şonda ile Urfiya Saliyev atındağı gimnaziya, Oş Mamleketlik Üniversiteti, Fizmat, jana şonda ile Picarny Dolce Vita. Birlikte. Kormanbek Trans, Urfiya Saliyev atındağı gimnaziya. En şanlı stol, en şanlı meymanlar. Dolce Vita, hoş mu?
сөзді Құрстанбек трансферleri Зоқарағымыздан керекті. Ассалаумағалейкум, мақтау болуқта. Мына бүгін Құда қаласы Зұлқарағымыз бала үйде отыр. Бүгін мақтау болып, келіп отыр. Бәрі қаймақта болмағын жүрді. Ата-енелердің екі жақты білді әшімде болуыңызда. Şu iki yaşlı şu çok oynadık. Şu yaşlı jettirgen ata-enesi sizlerde çıkmanızda şu şartlarına bütün uzaktasına Құдалар беріп çıkmanızda Ақылы қалай? Ана кейк сөзді Ош мемлекеттік университеттері қалайсың? Беріңіздер. Саламатсыздарбы, бүгүнкү 2 жаштын тойуна келген меймандар, куш келипсиздер. Эмнедейбиз? Ушул 2 жаштын шыктоосу менен дейбиз, ушу кыргыз элинде айтат, ушу эң эле күндүн жакшысы күн деп. Эмнедейбиз 2 жашка калдыбыз. Ар дайым жаштык каалайбыз сиздерге, ар дайым бакыт каалайбыз, өзүбүз көңүл каалайбыз. Анан дагы мен сапар инем, анам сапар Ечиркөбүздүн биз кафеда тургун биз албай калдык, өкүл болуп кала келдик биз. Эми биздин иштер азыр көбүрөөк болуп атат, ошол себептен келе албай калдык, кечирим сурайбыз. Анан дагы айтарыбыз, сапар биздин балабыз эле болуп калды. Бизде 5 жыл окудук, анан дагы магистратурада окуп атасың. Бул магистратурага бардыгы эле бүткөн студент тапшыра албайт, саналуу гана адамдар тапшырат. Анан дагы сенин өзүңүн эле салым эмес магистратура тапшырып атканда мен ойлоймун ата-энеңдин салымы зорураак болсо керек деп, көбүрөөк болсо депчи. Анан ошол окуп аткан окууга ийгилик биринчиден, анан ошону коштогон ата-энеңе ийгилик. Анан бүгүн сага жары болуп аткан жаркын айылга чоң ден соолук, бардыгыңыздарга ден соолук. Анан дагы эмнени айтмакчымын, капа болбойсуздар. Сапар биз бүркүт деген бүркүт Biz öte sıylayız. Emre septen sıylaganımızın manisi munda ekan, бүркүт бийик учат, бийикте баардык нерсе тегиз көрүнөт экен. Мен сага ошол ойду каалайт элем. Сен ата-энеңе дагы, айыл журтуңа дагы эр жигиттин ата журту, анан кийин айыл журту, анан дагы тага журту болот. Ошол 3 журтту ар дайым сыйлаган адамдардан болушун өтөйт. Бизде окумуштуулардай, окумуштуу болбосоң дагы ошолорго окшош адамдык инсан болушуңду каалайм. Балаңыздарга ден соолук. Темалар кейке сөз Ош шаарындагы номер 1 мектеп көрейин, гимназия Орхия Салиева атындагы лицейби? Сапар биздин лицейде иштегенде 2 жылдын жүзү болуп атат. Сапар эми сага турмуш жолуга жол алдык. Сага ушул турмуш жолго сага жакшы үй-жол тынчтык каалайм. Ден соолук каалайм. Бизде иштегенге 2 жыл болуп баратат. Жакшы бизге коллективге сиңип, биздин Орхия Салиева атындагы таланттуу балдар лицейинде иштегенге 2 жыл болду. Ушул 2 жылдын ичинде сен өзүң аябай жакшы сапарларды көрсөттүң. Ошол практикасына, жеке өзүң атына, ден соолук каалайм, тынчтык каалайм. Ушул биздин коллективге сиңип кел, жакшы баласың сен, аябай укуктуң бар. Мындай жатканда биздин типке аябай эмгеги көп сиңип калды 2 жыл жүзүндө. Ошондуктан сага турмуш жолго бүгүн жаштакай жол салып атасың. Ошол жолдун байсалды болсун, эптеген болсун, тилеген ой максатка ашсын, коллективден сага жакшы байсалды жолду каалайбыз. Ата-эне менен тынч болгон, ата-эне жаштакай бүгүн жол жолдошторуңа коллективге той көзкөрүп атасыздар. Рахмат. Ошол биздин кичине коллективдерге сага көп жол ийгилик каалап келебиз. Мен Tağa Jurtum. Men Төрөбайдын
birinchi klassa o'qigan o'qituvchiman. Endi To'lekonda hamdala. 60 qilib aytibdi. Yangi turmushga elimni beradasini shu paxtalaylı olsun. Safarımdan turmuşdaga safari baysallı olsun. Baxtlı yaşlardan olsun deb bir kuplet ödep koyarım. Aliler'de ay Kırgız'ın ştartında at başında oşonun bir kupletleri var. Oşonu ödep koyarım şu adamın suyusu beken olsun deb. Ay çıkıp senin deminde Var malımız, bu bilek sizge. Dolce Vita. Öküller şahıslar. Hurmatlı Sapar, Ayzat, sizlerge бүгүнкү үйлөрү тойлар кут болсун, өмүрүңөр узун болсун, өрүшүңөр жайык болсун, эрти деген тилек ойлогон максатыңарга жеткиле. Сапарыңар байсалдуу болсун, ушу кармашкан колуңар ар дайым бирге болсун. Ата энеңерге büyükөн жакшы жаштардан болгула. Assalamu alaikum, hurmatlı Cahbile Bugün Kapital restoranına gelgen adılы konuklar. Esalım geçinizler gururlansın, hurmatlı Safar. Sağa kalırımız, bekemden solup uzak ömür. İşine algan iyilikler olsun. Ardayım Kırgızımdın en aldıklı mızılarına bulup жүрөр. Ben bunu kolektiflerin attan mesule koyup. Sağa dağıtı yaşıl, desoluk. İşin alıp algan iyilikler olsun. Ben sana 3 gana nesi kalay dilim. Bakıp, yaşındaydı, bakıtlı olsun. Bambamızlar kolektif hareket, toy ile mutluluklayız. 2 yaş oldu, toy mübarek olsun.
Keyingi jamoatni so'zga chaqirali. Abiba Ijikevizning birga ishlashganlari, kommersantlar, biznesmenlar, bozor, Boston bozori, Sabira, O'rin, Aynur ijiklarimiz boshlagan to'pdan kelgansizlar. Hurmatli mehmonlar, bugungi Abdejevizdan kollektiviz, Darejevuz qizini uzatib o'tadi, qiz uzatib o'ynatadi. Bugungi avtobuslarni jaylab dag'dag'lar shunchalik to'y o'tkazganlar, ekizlash vaqti berdi. Shu men birga bugun bizni qizlarning Ayzat bilan safarning eng baxtli kunini biri deb hisoblaymiz. Bugun to'y mahoratning bayrami, turmushning bo'sag'asining aftab jangi, daira ömürler adımları, birge daim ağıt dursun mındanları. Ak şekeş gelgen boyunlardan, altın şekek düşpey dursun kolunlardan, bakıp dağlar kuş gelsin dep, kütüp dursun jartıldagan jonlardan. Bizdin kız törüngü taza sakta, kök üçkönce sılanıp çaştı tara, kay yurtum daima gelip dursa, üyümdü, törün berip dögünün kara. Tutuktayız, ülümü doyun kut bolsun. Dövletimize bakıttalar kuş bolsun. Yaratkanın uşul koşkun jar menen, jakşılıklar daim birge bolsun. Baktırı boğulu eki jaş, turmuş jollar baysalı bolsun. Emdi jıl uşul malda, ortamızda oynup dursun balalar. Rahmat, borbonuzlar, otuqtamizlar. Buyursa, bugun Sabarbek Mirzaman Ayzatqizimizdan barigina yaxshi qabul tilaklar aytib o'tadi. Rahmatingizga. Mehmonlar emi buyursa konkursga gezek kelib jetdi. Bunalanchi 3 ayım kerak bizga, 3 ayım. Konkursda chinida aktyorlik chevarchiligi bor ayimlar chiqsin. Juragida jalno men bugun konkursga qatnashib prizda o'tam. 3000 so'mda o'tam degan ayimlar chiqsin. Bor ayimlarimiz. Yoshlardan biri, kollektivdan biri chiqsin. Unda o'zingizlar jalg'iz chiqib olib, neudobni olmaydi. Neudobni bo'ladi. Bunday o'tirgan mehmonlarning ichidan mirzolarni taniysizlar-da. Taniydi bor. Dostlardan çağırsanızlar bo'ladi. Bir de mirzo olib kelgansizlar, bunda aktyorlik chevarchilik bor mirzolar chiqsin. Ha bizcha ekan. Hop. Mirzolar. Ben chiqarib beraman o'zim bilan. Hop, o'zlari chiqsin shiqtu deydi. Hop, Pikarni deb bir mirzo social komanda bor. Ma'lummi? Kelishdik mi? Bunalancha. Bultur 2015